Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu larem sang ralte Chief Minister Pulal do Aman Mizo Territorial Army Battalion din Rotna Defence Minister in Bozuetiam Nina Soi Kaushan Pariat Tohona Council of Churches in Mizoram Suvain Khan Honani Prime Minister Narendra Modi and digital arrest Mingpua dot mga phone at nga mi rig rap ching anom chu enghel omati thua soi Punjab Police in heroin cages panga anman Chief Minister Pulal do Oman Defence Minister Rajnath Singh ne na Mizo lang omna Mizo Territorial Battalion din andil chu sarkar laipuin abo zui donani ati Hetwi nimin klaya CM conference solatan chubami te akomna soin Chief Minister chuan Daliazin masaklama Defence Ministry Scouts Battalion din andil thua soya sarkar lai petone tu tenen an soitlan na Scouts Battalion chu China ram ria duty turania wangin Territorial Army deal zok turin thurkonan peti soin Pulal do amachuan ton tama Daliazin na Defence Minister Rajnath Singh ne na athen le thua soya Rajnath Singh chuan Mizo Territorial Army Mizo lang omna din turarot na hi Cabinet Committee on Security chutkhom le masabera putlu atum thu ashil ni na soi Pulal do amachuan andil mek Mizo Territorial Army Battalion Home and Heart hidinani chuan Mizoram ram ria duty tur le Mizoram ponatir chwalo tur chi anni ti asoi Chief Minister Pulal do amachuan Kolasi pa nursing school chu nursing college hlan kai ani do ni na soi Pulal do machuan tun nai Delia sarkar lai puithonei to sang an dorna Kolasi pa nursing school chu nursing college hlan kayan remti a hemi ti puitlina tan hian chengwei bel sasari da ani thun lo shil ni na soi Chief Minister chuan Village Council ta chanve tur hunrei tak pek thei to lo pe na tan tuna hian chengwei bel sa somthum panga anon ner chuak ni na soya Finance Commission and VC ta chan turata na sumarua manchin kha atang rei dewa kumsani somni pathum somni palechin chau an lala a amalama utilization certificate pek lo khan adala anulama chuan la sanction zui le zel turani Wildlife Sanctuary athok te hian mi te angin ahuna lo an la thei reng lo maya hei installment te tia sarkar lai pin aron pek thin wangnin Chief Minister chuan a soya Poisa la alo thleng tlai thin si a chu wangin kum khada installment ni asiam turin an nora installment khada achan ve ni turin an nora chu churem te second tuna hian an hlo tur second installment chengnoi za sumnga pani an sanction hal bok ni na soi Chimlama thlona tum mundin tura malaka ni dan po soin Pulal do machuan Buildwell Private Limited Noida mi tane nan biak to soya anni hian amunaron enfe in thlona tum mun asiam thei don chuan an mani sen sawin anon siam dona an lo chho huna inrem na te siamin kalpui tumani atia hei baka hian NBCC havin andor thu Chief Minister chuan soin mun inga mazata tui khwa tur anon endona atia abi kin biala matlui khwana tur anron endon thu soin tuin tur kolpetha siam na tur le zinmi te hip na le sanga khoina atana ruam man tumani atia aram leilung te drone panga endik tura lo chho thu en tum thu soibok Education Minister Dr. Vanal Thanachuan Ramchang ka nga piangin zirna tha nei turin tanan la thina mi puitling cher chhuat taman tum thina ni ati he tui vo in zirlai tani puala nimena tu cha asoi tar langin minister chuan munrang sanga zirlai ten zirna tha andon theinan sarkarin tanala zela zirtir tu indailo na pushuk nan primary middle le high school zirtir tu tur casual teacher hanem takla kan ni a heng mi te mun kil khor zo ka omten an tangkai pui hlia ni ati a zirlai ta chu all India level na exam le zirna sang zo zom na atan entrance exam te tun aya lu tam thei tura embol sai turina fuya zirlai ta chu an zirlai te boy thei ri lo laka inthiar fihlim tole HIV AIDS laka himnan mi pat mei chia na ko nga inthiar fihlim turina cha bok Mizoram Kaushan Pariat Toho na Tour Council of Churches in Mizoram CCM in Khom Puchanimin Khan Aizawl Mission Bank Presbyterian Kaushan Biakina Manani a Voin Choma in Khoma Khan Honani CCM Hone in Khom Pui hi Mizoram Synod Moderator Reverend R Vandal Ngakan Kai Shruayin Nimin in Rinni Khan Red in Khom Pui Masaber Nayani a Sumruah Manle Machop Shang Shang Tengai Tuani
Roland in Koma Hian Kaushan Pariat, Mizoram Presbyterian Kaushan, Mizoram Baptist Kaushan, Evangelical Church of Maraland, Iswa Krista Kaushan, Lairam Iswa Krista Baptist Kaushan, Independent Church of India, Evangelical Free Church of India Le, Wesleyan Methodist Church, Mizoram Atangin, Palai Zanga Somni, Pakhat Antelani. Voin Sama in Koma, Mizoram Synod Moderator, Joint Committee Chairman Nibok, Reverend R. Vandal Ngakan CCM Hi Hongin, CCM Shwai to Tanarwan Mipasari, that's Reverend Dr. H. Remtanganada Ngeta, Chief Minister Upa Laldu Omale, Northeast India Christian Council General Secretary, Reverend Ram Englian Asai Lauten Sebaibu Natu and Soibok. CCM Shwai to Tanatlansu Adange, the Reverend Dr. R. Lalbiaklia na BCM, Vice President Reverend B. Zazo Nalai LEKB Kele, Reverend Lal Rodin Puya LS Ngaling EKK Bolpui NG, General Secretary Reverend Dr. Lal Mangaya MPC, Joint Secretary Reverend T. Salo ECM, Treasurer Upa Alamal Soma MPC Le Finance Secretary, Reverend Jesai L. Natham EFCI Te Anni. CCM Hone in Koma Hian Joint Committee in and so mangin MLA Somni Paruk, Central YME President Le Kaushan in Pumkan Atana Atira Changa Malatu, Mizoram Theological Association Shwai Tu Tebaka, Kaushan Shanga Changin Meet and Emtak Antelani. Council of Churches in Mizoram Hone in Kompui Tupuyatan, Kaushan in Pumkat Nahti Manania, CCM Hian Mizoram Kaushan Pariat Antel Meka, members sang Tumne Chintan Tel Tayani. BJP ne Sarkarin Tom Siama, Deputy Chief Minister Tan, BJP MLA Pakhat Laklu Anidoni o Masay to Chief Minister Puldo Matsuan Tudik Lavani Ati. BJP MLA Dr. K. Bechuan na Delia Zinduna, BJP Shwai to Muapu na Chungchanga, Sansubumita Zona Changin Puldo Matsuan. Dr. Bechuan and Hien Anzindun Launi na Soya. The line is Zana Delia Assam Rifles, how to the Nena in Remna Anziana, Dr. Bechua. Alo tel ve mu thua soya heta hian ZPM MNF le BJP MLA te po antel ni na soi assembly in thlan nu bera ZPM cho party mala sarkar siam thei turin thlantlin ania party dang tho poin mamo lo ti pulal do machuan asoya he tili tu thang dik lo khoya changa lo chuangi ani po asiat lo thu asoi bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puanani Prime Minister Narendra Modi and digital arrest Mingpua police emo CBI emo narcotics officer emonia in Chala phone atanga mi tari rap ching anom chu enghel thamatlingani ati Voina Akashvani man ki baat hunam han na he thui soin hetiang ti ching ta chuan anwa biakte mimal chanchin zo chuakin thabar takin an siam thina ni ati a hetiang ti ching te man chuak turin agency sang le state sarkar te an thok khobani ati Mitam takin cheng nuai tel an hlo pha to ti soin don manga inbum na laka film khor torin mitina cha investigative agency diktak te chuan until shia do te chu phone emo video call emo mangin an zot ngai lo ti asoi bok डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है ये सिर्फ फ्रॉड है फरेब है झूठ है बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है Prime Minister Zon Atman Nirbhar Bharat Abhiyan ahlotling chulamamati thusoyin India chukongeng kim ahlotling chhoze lania ti a tun ma ram danga tanga ram humhim na tur thil leina saber thin ram India chutuna chuan ram somriat panga ram humhim na thil thon chuak tu ramani to ani ati Punjab Police ten zana Pakistan inquiry lo tol rupola tagin heroin keja za panga anman Counterintelligence Police te hian heroin baka caffeine anhydrous kg somthum pani DMR kg som pasari le pistol parukan mantel bok Punjab Police how to Gaurav Yadafan social media talan danin tuipuya rubber tire tube mangin Pakistan atangin ri lo hi aron tol luta ramdanga inquiry lawasum dong thin mi pani man anni bok Chanchinthar top nan atlang pui Chief Minister Puldo Oman Mizo Territorial Army Battalion Din Rotna Defense Minister in Bo Zuyatiam Nina Soi Kaushan Pariat to ho na Council of Churches in Mizoram to Voin Khan Honani Prime Minister Narendra Modi and digital arrest Mingpua don mga phone na tanga mi rik rap ching anom chu enghel amati thua soi Punjab Police and heroin keja za panga anman chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani